ଆଉ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଖେଳିତେ ଆସେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଖେଳିତେ ଆସିନଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲିଟିରେ କୌଣସି କିଛି କମ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାହେବ ସହିତ। ଯେ ଦୋଷ କରୁଛି ସେ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଦୋଷକୁ ଯେ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିବ ସେ ତାଠୁ ବଡ ଦୋଷୀ ଦୁନିଆର ନାହିଁ। ମୋର ସାର୍ ପଚାରିଥିଲେ ମୋର ହାଇପର କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆମେ ହାରିଛୁ ତାର ରିଜିନ ପାଉନୁ। 3 ଓଭର 54 ରନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ କମବ୍ୟାକ୍ କଲୁ। ଟାଇମ ଥିଲା କମବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିଲୁ। 51 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଓଭର 54 ରନରେ 25 ରନ୍ ହେଇଗଲା, କମବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିଲୁ। ଟାଇମ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଟାଇମ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ टाइम डिसिप्लिन न रहिबो से टूर्नामेंट केबे भी सक्सेसफुल होबनी। फास्ट ऑफ ऑल टाइम में ध्यान दबा, सब टाइम को छाड़ी दियो। ए टूर्नामेंट आ कोन से की नहीं जेमित आरो इमेज रेट आस इमेज को पनिशमेंट दियो। कमांड हो 100 जे भी हो जो पनिशमेंट समिस्त पई रखो। आ एटा ए टूर्नामेंट पई आज बंद हे नै बुझाई। एटा टूर्नामेंट तुमे प्रेजेंट रहउछो, एटा सॉल्यूशन तुमे केमिति बाहर करबो चेष्टा करो। कारण कहबे ना एठी तो माने ऑर्गेनाइज करछन, आउट टूर्नामेंट आउट ऑर्गेनाइज करछन, किंतु तुमे सब जगह प्रेजेंट रहउछो, एटा चेष्टा करो। थैंक यू सो मच।